प्यारे छात्र छात्रियाँ, आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक पल्लव भाग 3 तथा 8वीं कक्षा के पुस्तक के अंतर्गत पाठ 4 के जलाशय के किनारे कुहरी थी ये कविता को पढ़ना चाहते हैं। तुम लोग अपना अपना पुस्तक निकाल लो और ध्यान से पहले सुन लेना। जलाशय के किनारे कुहरी थी। जलाशय के किनारे कुहरी थी, हरे नीले पट्टू का घेरा था। पानी पर आम की डाल आई हुई, गहरे अंधकार का डेरा था। किनारे सुनसान थे, जगनू के दल दम के यहाँ वहाँ चमके। वन का परिमल लिए मलय बहा, नारियल के पेड़ हिले क्रम से। तार खड़े ताक रहे थे सबको, पपीहा पुकार रहा था सिपा। सियार बिसरते थे आराम से। उजाला हो गया और तारा सिपा, लहरें उठती थी सरोवर में। तारा चमकता था अंतर में। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसको निराला कवि भी कहते हैं। अभी जलाशय के किनारे ये कविता के सारांश बताने की कोशिश करेंगे, अर्थात अर्थ को समझाने की कोशिश करेंगे और जो कठिन शब्द मिलेंगे उसको तुम लोग अपना अपना कॉपी निकाल कर लिख लेना। जलाशय के किनारे कुहरी थी। कुहरी का मतलब कुंवली। हरे नीले पट्टू का घेरा था। हरे माने सेउजिया, नीला पातेरे घेरी आसिल अर्थात आवरी आसिल। पानी पर आम की डाल आई हुई, पानीत आমৰ डाल এটা আহি পৰিছিলহি। গেহেৰে অন্ধকাৰ কা ডেৰা था, গভীৰ অন্ধকাৰে আগুৰি আছিল ঠাইখিনি। কবিতাটোত প্ৰথম পংক্তিটোত কবিয়ে জলাশয়ৰ পাৰৰ এটা দৃশ্য অংকন কৰিব বিচাৰিছে। জলাশয়ৰ পাৰটোত কুঁৱলী আছিল, অৰ্থাৎ আমি সেইটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰোঁ যে এইটো শীতকালৰ এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য। শীতকালৰ ৰাতি এটা প্ৰকৃতিৰ এটা দৃশ্য। কিনাৰে সুনচান থে, কিনাৰটো অৰ্থাৎ জলাশয়ৰ কিনাৰটো নিজান আছিল। জগনু के दल दम के यहाँ वहाँ चमके। জগনু का मतलब জোনাকী পৰুৱা। জোনাকী পৰুৱাবিলাকে দল বান্ধি ইয়াৰ পৰা সেয়া তালৈ অৰ্থাৎ ইফালে সিফালে জিলিকি আছিল, তাত তিৰবিৰাই আছিল। বন কা পৰিমল লিয়ে মলয় বহা, বনৰ সুগন্ধলৈ বতাহ বৈ আছে। পৰিমল का मतलब সুগন্ধ, মলয় का मतलब বতাহ। नारियल के पेड़ हिले क्रम से, আৰু নাৰিকলৰ গছবিলাক একদম ক্ৰমে ক্ৰমে এটা তালত মানে হালিছে জালিছে, অৰ্থাৎ বতাহে জাকো মাৰিছে। তাৰ খৰে তাক ৰহে থে চবকো, আৰু তাল গছটো অলপ মজবুত হয়, যেন একদম থিয় হৈ সকলোকে চাই আছিল। পপীহা পুকাৰ ৰহা থা চিপা। পপীহা এটা চৰাইৰ নাম, পানীপিয়া চৰাই বুলি আমি যাক কওঁ অসমীয়াত। চৰাইটোৱে গছৰ আঁৰত লুকাই লুকাই চিঞৰি আছিল, মাতি আছিল। চিয়াৰ বিচাৰতে থে আৰামছে, আৰু চিয়াৰ মানে শিয়াল। শিয়ালবিলাকে সেই সময়টোত মানুহ দুনুহ নাই যিহেতু, গতিকে আৰামত বিচৰণ কৰি আছিল। উজালা হৈ গয়া আৰু তাৰা চিপা, লাহে লাহে প্ৰকৃতি পৰিৱৰ্তন হৈছে, অৰ্থাৎ পোহৰ হৈছে আৰু তৰাবিলাক লুকাই গৈছে। লেহেৰে উঠি থি সৰোবৰ মে, আৰু ঢৌ, লেহেৰ মানে ঢৌ, ঢৌ উঠিছে সৰোবৰটোত, ঢৌ উঠিছে। সৰোবৰ মানেও তালাব, তালাব মানেও জলাশয়। তাৰা চমকতা থা অন্তৰ মে, আৰু তৰাবিলাক যেন পানী ঢৌত তলত জিলিকিছে সেইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ কবিতাটোত কবিয়ে শীতকালৰ প্ৰকৃতিৰ একোটা দৃশ্য, ৰাতিৰ প্ৰকৃতিৰ দৃশ্য, অৰ্থাৎ জলাশয়ৰ পাৰৰ
হাবি মাজৰ এটা দৃশ্য অংকন কৰিব বিচাৰিছে। প্ৰকৃতিৰ কেনেধৰণৰ এটা ৰূপ হয় সেইটো আমি কবিতাটোৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাইছোঁ। তোমালোকে কবিতাটো নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু ইয়াৰ অৰ্থখিনি তোমালোকে লিখি সাৰাংশটো নিজে लिखिবলৈ চেষ্টা करिबा। अभी हम कवि सूर्यकांत जी के बारे में कवि परिचय को पढ़ लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। उनका जन्म 1896 इंग्रजी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला अंतर्गत महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। निराला जी ने कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी आदि सभी विधाओं में रचना की थी। उन्होंने समन्वय, मतवाला और माधुरी पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बेला, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अपरा आदि। 1961 इंग्रजी में निराला जी का देहावसान हुआ। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी विषय एया कोৱা হৈছে। তেওঁ বহুতো কবিতা, কাহানী, উপন্যাস আদি লিখিছিল। তেওঁ লিখা প্ৰমুখ কাব্য সংকলনখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তেওঁ লিখা কিতাপখিনি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু কি কিতাপৰ সম্পাদনা কৰিছিলে সেইখিনিও দিয়া আছে। সমন্বয়, मतवाला এইবিলাক তোমালোকে নিশ্চয় মনত ৰব। যে তোমালোকে প্ৰশ্নখিনি निश्चय কৰিব পাৰিবা। कविता को ध्यान से पढ़ो और उसमें चित्रित जलाशय के सौंदर्य का वर्णन करो। राति जलाशयर पाৰৰ এটা অন্য এক সৌন্দৰ্য ফুটি উঠিছে কবিতাটোৰ জৰিয়তে। সেইখিনি তোমালোকে মন কৰিলে ধৰিব পাৰিবা। द्वितीय प्रश्न तो আছে जलाशय के किनारे कुहरी थी। कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। भावर अर्थটো লিখিব কৈছে। অৰ্থাৎ এটা প্ৰকৃতিৰ শীতকালৰ জলাশয়ৰ কিনাৰৰ প্ৰকৃতিৰ সেই অনুপম দৃশ্যটো তোমালোকে মনলৈ নিশ্চয় আহি যাব। কবিতাটো পঢ়ি যাওঁতে নিশ্চয় আহি যায়। সেইখিনি আমি সুন্দৰ শব্দৰে লিখিব পাৰিম।